Oke, puasa nih kan? Puasa. Oke, perhatikan Pak Ustadz baik-baik ya. Oke, silahkan Pak Ustadz. Baik, ya anak kami Danis yang cita-cita jadi tentara yang hafid ya. Belajar terus Al-Quran yang bagus. Semoga nanti menjadi bintal. Ya. Bintal di tentara. Ya. Soal pertama siap nak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqul hal laka ila an tazakka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqul hal laka ila an tazakka. Fa'ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Fa'arahul ayatal kubra. Fakadzdzaba wa asa. Summa adbara yas'a. Fahasyara fanada. Faqala ana rabbukumul a'la. Fa'akhadhahum lahu nakalal akhirati wal ula. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Rafa'a samkaha fasawwaha. Soal kedua, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Kalla bal tukadzibuna biddin. Wa inna alaikum lahafizin. Kiraman katibin. Ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im. Alal arah. Wa innal abrara lafi na'im. Wa innal fujjara lafi jahim. Yaslaunaha yaumaddin. Wa ma hum anha bighaibin. Wa ma adraka ma yaumuddin. Soal ketiga, hal ataka hadisul junud. Hal ataka hadisul junud. Fir'auna wa samud. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Wallahu min waraihim muhita. Bal huwa Qur'anum majid. Fi lauhim mahfuz. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmus saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Shadaqallahul azim.
Sadaqallahul azim. Tuntas Pak Ustadz tiga-tiganya nih Pak Ustadz Danis. Gimana Pak Ustadz Rafi komentarnya? Ya, alhamdulillah bagus, lancar ya. Tapi ada perbaikan. Nama kelas berapa ini nak? Kelas 3. Ya, harus perbaiki lafaz apa ya? Lafaz dhalalahnya ya nak ya. Lafaz Allahnya itu seperti fa'akhadhahullahu, ditebalkan Allahu ya. Ditebalkan, tebalnya belum pas, tapi kan masih proses usia umur ini kan. Umur itu ditebalkan lagi. Coba Allah. Nah, kan Allah kan belum pas ya. Jadi bisa gurunya supaya membetulkan ini dengan Allah, tapi Allah. Naikkan ujung lidah tuh ke langit. Allah supaya tebal dia. Nah, saya minta ulang, coba ulang lagi. Fakul halaka, ulang lagi coba Teresa. Fakul halaka ila an tazakka. Terus Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsya. ya, oke, bagus ya. Supaya hanya itu tadi agak apa ya, kecil. Ha besar dia. Wa'ah ya, dengan wa'ah jangan kecil. Wa ahdiyaka. Ya, oke, sudah. Bagus, terima kasih. Ya, baik, dari Pak Ustadz Yunimaha, Ya, silakan. baik. Alhamdulillah tuntas, lancar, tajwidnya juga bagus. Cuma itu tadi ya, ada koreksi dari Ustadz Rafi tadi, itu nanti diperbaiki nak ya. Kemudian makhraj kha ketika dimatikan. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Nah, nanti dipelajari ya nak ya. Makhraj kha, cara mematikannya. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Untuk Danis, silakan kembali ke tempat duduknya.